Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Kayak gijing sengau jumpi bagi pejbak aja kesan ya klub kejok. Ngatarai kadai kani ka film kapaningkong ngatarai katkum kacing pejunga ngatarai kala break record ya baro film kasih katkum kacingwan pejungi pejbawan saking ni ka film kejok dah. Kayak terakhir gijing itu ki pejbak ki kesan ya madang barang banyak kayak gijing lap jumpi bagi kayak piak. Katkum kacing pejunga kalau ngatarai kawai kani naka kitin sinong jongki bapu long nak mo wan channel sampai channel Buru kinang mau kerentit senong. Am ngar kanang ini nomor stisya. Merleng nomor stil ya keren kui. Kalau ngai kendo itu bayi stik ya keren ta. Mai kena chanu. Setenat mau teh gitu. Baru kalau kani ketika ketian ka balong ka kampen na baru ki ketian kan na takana sakaweru ba kidai bala. Sina YouTube. Kidai bala pa buka YouTube. Lanjut saya mah channel. Kalau jika channel kadai gue na gue channel ke belakang mah, kami pukari kasih jungi kan, katkum ka cipai kejongan, regam tepi kata apa mah. Nah kalian. Kejongan ke film deh, kalau musya ke podcast. Desi kalau benda gini kita yang ke quality mana ke story kayak gini, katkum ka cipai jongan teh, habang apa ini pejba. Kirisa mah. Kirisa pejba, habang mana pekan ya. Apa ni kemudian nani jiknyet Allah betul syarkan. Kenapa bro? Si semi kemudian marang ba yarisa pejba betul tiket. Bang yo musim. Bang yo musim ni baju snapdem bang yo musim kan. Best mau ya pi. Tapi ada film pemain apa tu pi? Film cuma jangan minta kalau mbak krek ya shoot minta ika. Ani kata yo buat. Ini yang lain dia, dulu mana sih? Lain sekemer sih, baik.